So what is up guys, no? So karon is exciting karon nga day. Kabang mga ano? Ambot. Wow. Ano exciting karon nga day. Actually, wala ko kabaloon sa buhaton pa karon, pero ma-feel jud na ako. Nga na is something nga event like na it's calling me. So yeah. Uy, dali ako na yung edit diya, Jazz. Kung mara ko na yung trabaho. So, boom! Ay! Boom! Yo! Oh. Okay na, So, let's go! Flip the remix god! How about that? How about that? How about that? How about that? Catch me outside. How about that? Catch me outside. How about that? Catch me outside. How about that? How about that? Catch me outside. Catch me outside. Catch me outside. How about that? Catch me outside. Give it to you now. 눈빛 쏟아지는 날 touch 하나뿐인 말 랄랄랄랄라 my lover 내 머리부터 boom boom 내 발끝까지 boom 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 So, we're going na guys! Let's go! Actually, nami gamay yung bakak. Nanagid bidring hapon and actually tanawa akong kamot. Pwede pa rin ma-recycle? Hindi ko sure pwede pa rin ma-recycle. Ma'am, 2 days sir, taban? Kahapon nung karon. Dude! Sikretong malupit, pwede pa bulong. Uloy! Wala ko gusto ato. Dude, man yung hatest part nga. Makita yung mga ulo nga upaw. Also ako Dude, sakpan nga wala ka ni Tarog ligo. Kaya napa man ang gahapon. Now, it's a demonstration. Hello. Also on Saturdays and Sundays. Yes. Pila? Pila? 150 sir. 80 si sir. Ay lang sa counter na nga sir. Itadakimasu! Muna na ako ribawaan. Bro, mapalaban ako Japanese skills karon bay. Annyeong haseyo. Ay, dili. Annyeong haseyo. So to pag Japanese, diba? Thank you. Thank you. Thank you. So actually, muna lang takoyaki magkipay. And yeah, I'm gonna try if worth it ba siya. Pero there's no other way to judge if lami ba siya or dili. But with this takoyaki expert right here, he like love you kanya takoyaki more than sa mga girls niya. So, how much? Ay, free? Ha? Ay, just Sunday. Jason. Free ne or for sale? Free run mo. Join na ka sa raffle. What's your name? Shannon. Shannon. Actually, makuha rin mo na siya for free if like ilang mo like ka sa page nila. Yan Korean. Philippines. Oh, like So guys, napasya ka storya so di ba pwede? Hey, sa time name nalimot ko. Shannon. Since friends naman, tapos na mag-friends sa Facebook. Ito may lang. Sure. Kasi ka ba ni mo? Gora? Kayo ganun natin ka. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began.
po yung accept na ko, di ba? Like, simple na kayo ko na, guys. So, The touch of your hand, and when I look in your eyes. Right now, there's not only flowers. Check out free set tickets. wala ko kasabot. Doon lang hanga na, mga tolek ko, kabalong ano. Pag-explain, please. Kure, kudasai ha. Okay na. Mga tanat ha. Excuse me. Ano nahangad sila? There will be a kanang helicopter and then I plato na mag-drop over. Oh! Na-apply ka ng ticket na mag-awat ka. Hey! Isa nito. Isa mga sasawala. Ikaw, George! Kure, kudasai ha. Sunay, plane. What the fuck? Let's do this, guys! Tara! Guys, guwapa kay si Baby! Guwapa kay si Baby! I love you, Baby! No, give them out ng tunako. Of course, may daghan na jud kay tanakaon mga Japanese food diri kay of course Japanese festival. Pero natay ginatawag na sisig bar. Mukhaon tag sisig kay again mahalin natin ang sariling atin. Sina, what's that? Hello. Libre takoyaki. Takoyaki? Oh, How much? libre. Libre? Oh. We wanna try one. You want? No, libre. Play na mo. Unya. Okay, what do you call it? Accenture? Oh, kabar nag-Accenture? Huh? Kabar nag-Accenture? No. Wala. Ay, You know how to speak Bisaya? kasabot ko Bisaya gamay ran. Oh, gamay ra. Magbisaya ta para challenge. Ano sa'yo mong pagan? I'll try to remember ang mga Japanese skills sa una. Ako lagi kayo. Try na. Speak to me. Takoyaki des, des. Hi. Kudasai ha. Forme Adam. Adam sa. Dugay na ko sa Beturo Katuig. Oh, I have a baby back then, Japanese girlfriend. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko Kure, kudasai ha. Pero yeah, Japanese your girlfriend back then, so that's why kabalo ko. I wanna try what free. Hi. Oh, unya. Balik na. What time? Ambot. Ampi ha. Dozo yorishiko onegai shimasu. Ampi. So, mag-pretend nga, magpa-picture ko, pero actually video dito siya. Sikretong malupit, pwede pabulong. Mapapamura ka ng bakshit, malutong. Makinis, maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Parang binilag ng tanghali sa bubong, o pinaglihis sa kulay ng gulong. Makinis, maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong, tong. Thank you. What's your name gani? She. Halika dito, dinudulot ng ngiti mo. Napakadaming embutido, nagutom sa iyong malaking burrito. Siko mo na nga balat ni laking Domingo. Pinaglihi ka ba sa bimpo mismo? Kadalasan na regalong iling ko sa tuwing matutulog iyong napakaduming